Ti Masakbayan. Ti napalabas, awan na aramidan da simang, idi imbaga ni Sanjo, nga iso timang bubuis iti daga, anagtakdran ti gripo, kat nawayalat ta da simang, asumakdo. Nadanon ma ti panagturpos ti anak da Aysa, nasdaaw nga rod ni simang, taag trabahon iji abroad, ti anak ni Aysa. Papagayam, denggan ti tuloy ta seriya tayo ita alawas na pauluan. Kinapaidam, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Papanan nga tadagita agasawa. Nakasuka damay. Apay aday mo damagan manang. Siyak manan timang damag. Saan ay, tasan damat at timalyaw ditaw. Ngam nakasukat damay. Papananda nga ta. Maamwak tumutlaang manang. Ibaganan tumutlaang kanyak tinapananda intun sumangpet. Umay nakadipay ipadamag ken kano ada na pananda. Nagparamag matay. Saan manang, no umay gumatang ditoy, damagak ngamen, iso nga ibagana mo't Ibagam tumamag kanyak no napananda. Payakas ka lang na pukawan, anyat pampanunutam. Pudno nga tati imbaga ni Lete. Amapan ka no ija abroad ti anak ni Sanjaw. Sino ko mga anak na? Ni Peter at tricycle driver? Saan? Jay katurturpos na iti kulehyaw. Nalakaya ti mapan ija abroad, kat katurturpos na. Jay kanubos da iti hotel tinangirekomendaken kwa na. Nay, nagasat nga rod no kasta. Ang pudno nga taday tadamag. Mga istorya lang tinadamag mau. Interesado ak amagam mo. Nupod na wano saan. Imbag ta nakita ka dito'y baraw. Ibaon ka man ang mga wit itila ko mi kani angkel mo asaba. Ada ija bangkag. Inarkiladak mo't anday. Mapan kami kano'y di kabanghibang apurok. Mangkita kayo iti sabali apagawitan nyo, antay. Unay kita kinapaidam maun. Itantan mo pa'y dahi taarkilam Nasakit nga mintisikot ni Uncle Mau. Saan ang makaawait? At nagtulagan mi nga oras, antay. Iso apasensya kayon. Into na ano may sangpat mo ti sabat ipapan mau di taarkilam. Di dakton arkilain no sana kang agtong paliti oras ang nagtulagan mi, antay. Iso apasensya kayon. Mapana kon. Napanlatan. Ay, sinalbag na dya, Peter. Adan tulad ta masapul yung magkanya ka. Paidaman kayong tumay. Sino nga itinayab ang mangawit itinaysa ko asaba? Nakitak ni Peter, ngam pinaidaman nak. Napatpatag ti arkilana, ngam ti ipabunag ko kinkwana. Anya? Nuadan to masapul na kada tao. Saan mo to matapatgan? Lakit di Naglalaingan dangay no patgam ida paidam damay. Kasano nga rodin dya ilakong kumasa ba? Dakmat nga rod maipasagad. Nasakita talaga tisikat kaw. Uray siyak, nasakit may tisikat kaw. Diyak ambaw no payakas tuy matan tuy sikat kaw. Kasano nga rodin dya ilako ta asaba? Sayang no awan mangbunag. Ay, pabasulik na dya, Peter. Paidam talaga. Nay, apayakas la masurun ka manang. Ada ka di parikaut. Masurunak iti kinapaidam na dya, Peter. Apayapaidam ako na manang. Kat no nasingpot mo't ni Peter. Kunak amapan na awiton ti saba. Ta saan ama kapasagad ni Kajaw. Ngam inuluna na ti arkilana. Adamot gayam arkilana manang. Kasano nga rod nga'y apatgan na ka. Paidam kit di atay suti amawk. Rupat kwarta. Ay, kwarta talaga ti sapsapulon tayo manang. Iso siguro nga inununa na. Ta syempre, agbayad ti mga arkilaken kwa na. Subong at ti sinalbag apaidam.
Nakapangatan iti bagbaga ng arkilana. Oh, auntie. Awan ka di pa itinangbunag iti bagbagayo asaba. Di mo ka di makita ang awan ti kargak. Tada pa lang ijabangkag ti saba. Inak nga ro din bunagan, auntie. Naidanon kumatan ti arkilak. Kunak man no di mo kaya't ama panawitan. Kayat ko. Naira na laeng nga dan ng arkilakan niya. Kamapang kangarudin na. Wananti, kababain nga min, no saan ko atong palan titulagan mi nga oras iti nang arkilakan niya. Alang nga rod, inak bunagan ti sabayo. Nakapadan ti anak ta, iji ayan ti eroplano bakag. Saan ta arumbeng agliday lakay? Agkararagtakit di. Dawaten takin ni Apo asalwadan na akanayon ti anak ta. Dayta ti kanayon kung ikarkararag bakag. Ti panang salwad ni Apo kada tayo amay. Iramraman mo kadimat nga idaw-dawatan ti panakasalwat ti kabagis mo. Ikarkararag ko. Kasapay kuma, tamak ka amires iti kanamadi ti kababalin na. Kahit agbaliw kuman. Sapay kumaata tumalabday ta akid daw mo lakay. Kumaabagat. No kanayo napakitaan iti nasaya at tao amadi ti aramid na. Barang agnakam kat agbaliw. Agudong ka kadidali. Aglugan ka na, tama paantan. Mapan ka ding, hawan pa'y pasaheros mo. Ang tadagasak di tadaya, ading. Apag iso no lumugan ka. Dagasan tanti imawag dagasak di ta. Nagasat mo, tikabsat mo ang mapan agtrabaho ija abroad, mano. Barang nasaya ti matumpungan na ija, ading ko. Nukunada at ti boss, tinangirekomenda. Sigurado ang natalgad. Taadan trabaho na, apaman na makasangpat ijay. Day tamat ka no timbagada. Sapay kumaa. Ta iti daytoy nga oras ket nakadanon dan iti papananda si kakaradkad. Nag-flight ka din? Tanakunam anakadanon da? Uy, nading ka. Mala, lumugan ka, taintan. Hello anak, kumusta ka dita? Mayat ka dimot laeng tinadanon nyo dita. Hay nasaya at mat nga rod no kasta. Agan anad ka akan ayon anak ko. Saan ka pa'y unay arumrumwar? Tama nga numaikawa ka iti klima dita. Sige nga rod anak ko. Bye! Imbag ta simmangpet kan lakay. Kaawawag ni Junior. Kay kumustan nga iti anak ta? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay. Nang rugida ka nun ang nagtrabaho. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Pinatgan ni Apo ti dawat ta. Sapay manipod si mangpet ta nang itulod kan kwa na ijay airport. Kat sa anak unay anak katurturog nga agpampanunot. Ne, anya kumangay ti pampanunutam. Tapay adi ka nakaturog. Pampanunutek. No anya ti agururay kan kwa na agasat ijay napanan na. Jack ilibak bakit? Tauray siya kastamot ti adda iti panunot ko. Ang nakaginawa ak idi imawag lakay. Idi imbaga na anasaya at ti kasasaad na. Ay na, apay mata na ka na yun ti panagsakit ti sikat kao. Uray tsak ba nga raw. Agpada talaki di na kanayon nga agsakit ti sikat na. Pumipyamat kit di nagtumarak iti paraut-out. Agtumarak mamanga raw iti para out-out. Barang maika mo ti sakit ti sikat ka. Gumatang kantaw iti aga sa paraut-out Manggulpi akto iti adaw. Tapno ada tumarenta. Nukas jay nga agot-ot ti sikat ta. Wine, tanangina mo't di ta istaur. Imbag jay ilay, tanalaklaka masyait. No makaparot dagiti pagparparutan ta iti manay. Tayudong ka. Isaw ti igatang ka iti abasto ta nga agas. Nadamag mo ka din anak kapangaya man ni JR aka anak kam ijay London manang simang.
London ko na. Kasanuan na mo ngay. Jay ilalabas da idi nakita ta. Napandamot gayam intulod ni JR. Nalipatak lang nga imbagakan ka. Apay nga italaan nga imbagam. Medyo nabayag mabasitan jay pan nakakita ta kadakwada. Wen nga road, nalipatak matan taman manu kamot nga minan nga umay ditoy. Taka na yun kamot ama panaglako iti apit yo. Manggulgul piak nga may ni jay grocery. Iso asa anak una yan nga umay ditoy. Nanang, apay dagito yung nakakarton nga agas dito yung lamisaan. Dayta titumtumaran mi kan ni tatang mauno ag sakit ti sikat kan gurong may anak kaw. Ay na, ang maditi ka na yun nga agtumar iti para ut-ut. Tama kadadagal iti kidney, nanang. Kahit an-anusan mi kidain nga agot-ut dagiti sikat may. Agtumar kami atap no maikat tinasakit. Madi nga rod no ka na yun. Inaramid da nga rod nga aga sa para ut-ut. Apay kumaamadingay. Ay nananang, dumngag kayo iti bagak. Tapno saan amadangran ti kidney yo. Apay akasla masakit ka manang. Huwag nga raw. Diyak man mawatan ti mariknak. Uray nila kaay. Madi may tirik na na. Apay adi kayo mapanagpakita iti doktor. Ang mga noan nyamot daytahan. Magtumar kami iti para ut-ut. No madilat ta, kadi mapang kami iti doktor. Madi kanumat ti kanayon nga agtumar iti para ut-ut. Tama kadadaal iti kidney. Pudno nga taday ta. Kasta matimbagan ni Brenda nga anak ko. Pudno manang. Isa may mayat kanon dagiti mulmula ang makaagas. Ison ti aramatan. Ngam dagiti agas ang magatang. Anyan day ta itsuram. Payakas ta day ta bagay. Ay, jak amaw. Maditirik nak. Maulaw kan jak may ladawan tiriknak. Kasla masabsabidungan nakiti panagiriknak. Kasano ang masabsabidungan ako nam? Jak nga rod amaw. Kachaw! Nanano ka? Ay, agsalungay ngay kamatan! Ana, tulungan na ka di abarok. Marigatan ni Uncle Mau. Ipanta ko may di ospital. Imbalmatan. Kan marigatan ka no nga umangas. Ne, agan ano nga ni Uncle Ante? Guri-guri ni Rabi eh. Itakit ang pigpigar-garmatan. Kan marigatan. Diyak ang Mau no anya ti Rabi idag. Takas lang na bartag. Nabartak. Saan ka di nga iminom iti arak, Ante? Saan mat kag barbartak ni Uncle Mau? Ipanta ko man di ospital ni Uncle Mau. Hawan, Ante. Lumugan ka nga rodan iti tricycle. Tamapanta ni Jebalayaw tayo talaan ni Uncle. Anyati ko na ti doktor, Ante. Eksaminin na pa ikano ti dara na. Tapno maamuan na no anya ti sakit na. Imbalmat nga agpay so ti bagi ni Uncle. Kasla saan pa ya mabigbig. Imo na nga imbaga na nasakit ti barukong na. Idi kwan, alo si Isan kat sana na makaid na. Imbaglakit din na. Tanda to iman manehom at tricycle ang nagiluganan takin kwa na. Ala, dito'y kayo pengarod ospital, Ante. Inakpayag pasada. Kan ibagak ka dananang. Taumay da kayo bisitahin dito'y ospital. Anya dyan nadamag ko. Nga inpan mo kano ni Manong Kadyo ija ospital anak ko. Huwag nanang, imbal ti bagbagina. Kan kasla kano na bartak ti panagriknana. Kahit anya nga iti ko na ti doktor. Eksaminin da kano pa'y ti dara na. Tapno may bagada, no apay akas di ti kasasaad na. Tamapan kami man kinitatang mo ija ospital. Yung kayo, nanang, nadoktalan siguro ti doktor, no apay akas di ti kasasaad ni Uncle. Anya timbaga ti doktor asakit na manang. Hada ka no diferensya ti kidney na.
Di na masagat ti rugit. Iso ang narugit ti dara na. Iso akasla agam magaw. Ayan na ngay ita, manang. Impanday jay dialysis room. Tama dialysis ka naw. Tapno madalusan ti dara na. Nukasta, agbalin ni manong a dialysis patient. Kastamat ti ko na ti doktor. Ay, agpay sugayam ti ko na ni Brenda makadadaal iti kidney ti agas a para out. No kanayaw ti panagtumar. Kasta ka de. Ay sos, delikado nga rod ano kanayunan ti agtumar iti para ut-ut. Ay, sapay la kumaata malasatan ni manong ti sakit na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toing estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.